down. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haray musidɓe julɓe tedduɓe ko humpitugol ɗo ndiɗo neldari ndi heɓuɗen hande. Haray ko humpitugol on wondema ɓeɗo karamakoɓe meɗen oustaz Mouhammad Serifa ɓe feƴƴini hande. Haray on to rama muñagol yarlo. Haray noon koyo on faamu wondema haray wona saabu nawnare juutunde, wona kañum kadi goɗɗum ngo waɗi, wona accident. Haray ɓe nawno tum ɓe feƴƴini. Haray ko teddugal e moɗon, haray wattin gongol ko janggo ka fana inchallah. Haray tigui tigui on ko hollitugol on ɗum, hompita on ɗum. Hara on yafoto, min ko Mouhammad Julde Diallo, jibinande Bagnal Labe, andiraɗon Bagnan technology service. Haray ko toli moɗon fewdo ɗo ka ɓeygure ɗo. Haray tigui tigui on no yurmi fota noon fota noon fota noon. Haray tigui tigui on ko yurmede molanade moole woni koloma ɗo fewdo ɗo wano guelorɗon noon. Haray fewdo ɗo karama ko ɓen hiɓe buyƴe mabɓe hiɓe ga. Haray miɗo darude so tawi en wawayi honno darude si woday e mabɓe waway ɓe makude inchallah. Haray tigui tigui on kono woniri. Haray mi hewtina honno micro on ɗo e oustaz Ahmad ɓayru ɗum gueeli. Haray ko enen e mabɓe wonno e yangodade ɗo hono Cheikh Ahmad kalawol kiccal inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe, taw salminama o weltanama. Haray inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Haray kono humpitorɗen no wondema oustaz Chérif, hande Allah subhanahu wa taala nodditiɓe ɓe notiki Allah subhanahu wa taala, ɓe notiki joomi meɗen ko tawata ina en fof ko tulteten. Haray banu adama on ko ni en fof ko ni habborɗen en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah hinno ɓe yafoɓe na daɓe aljanna firdaus. Haray ko muññagol yarlo en fof meɗen wonani en juhaye tawdema hay goto andano ko ni crise ɓe heeɓiri ɗo, crise ɓe naɓaka labtane e feƴƴingol mabɓe fof fota. Haray ko ni no heɓiron information juuɗo noon menen gal ko noon min heeɓiri information juuɗo men menen ga baɓe senino hay golle. Haray ɗen andi noon en fof ma buy emen no gueli ko mbiyon oustaz Chérif ɓe Allah subhanahu wa taala waɗi sagata daraniɗo kaɗo dina ɓa ko menen e mabɓe woni e jindude ga lagine ga ka lawol kisal e tendagal noddangol dina Allah kan cende ɗen fof. Haray min torki on bolondama fof muñagol yarloɓe Allah subhanahu wa taala hinnoɓe yafoɓe naadaɓe aljanna firdaus. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray ko muñago alhamdulillah, haray ko muñagol jontude ɗo Cheikh Julde inchallah. Nam haray ko non woniri wano humpitorɗon noon. Haray ko non woniri fewdo ɗo hiɗen ka galle mabɓe ga ko hande kadi waɗi. Haray tigui tigui on ko honno ko non woniri. Haray haldama kaka fana woni wattin gongol inchallah. Haray meɗen toranimo du'a mo be kala ka woni ɗon yo du'anomo. Haray inchallah janggo ka fana o wattinte Konakiri ɗo ka galle mabɓe solo pirimo ɗo wona fottede ka bappa résumé ko mako ɗon ko taƴi ka ɓey ono continue pour résumé. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Komin fillitagol komin yewtuno nane kon ko oustaz Mouhammad Chérif Diallo Labe ɗeppere woni ko feƴƴini honno e ndelan solo pirimo ɗo hande ka ɓawo alansara ɗo toriki Allah subhanahu wa taala Allah yafoɓe yarlo fottama ka bappa mabɓe ɗo hallama fottama janggo e fana yo fotte ɗo ɓe du'ane ɓe wattine solo pirimo ɗo. Minen tori musidal ngal fof kala kaɓe woniri e du'anagol ɓe. Allahumma salli ala Muhammad wa salli sallallahu alayhi wa sallam. Haray on weltanama on jarnama fotta hino ɗo Elhadj Bocar Diarra na make Elhadj ɓe nanay. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Haray en tori ke dendanigal julɓe radio Kisal e dendanigal jentotoɓe mo en tori ke fof yo du'ano oustaz Mamadou Serif Diallo gueɗal Alhaji Mouhammad Mahdiyu Labe. Haray oɗo ko karamakojo meɗen mawɗo tedduɗo jeeyaɗo e dariɓe wakkili sakitugol dina kan, wakkili yanganagol fi dina kan ilaka
paykum yaagal haa ka o fewndi fewndo ɗo ni Allah ƴettitimo e hoore juhal haray toranike mo du'a haray ko janngo wattite ka fana haray fof toranike mo du'a ko sabbun nasa fi ta'atillah ko sagata mawnuɗo e fi ɗoftagol Allah e fi janngugol ko ɗum woni golle ɗen e jokkugol fi da'awon jokkugol fi diina kan dendani nga softereji ɗin imo jokki fi ka diina Allah wurnimo ha fewndo ɗo ƴettitimo haray julɓe ɓen fof du'anomo yo julɓe ɓen fof yarlomo allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalah allahumma khataya kama naqqa thawbul abyad min ad-danas allahumma ighfir li jami' mawtal muslimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ayna ɗo awa jarama Allah jeen albarka haray musidɓe julɓe ko no woniri haray tigi tigi on haray ko no woniri haray mi feƴƴina ɗo kadi e jugo ɓeɗo honno karamokoɓe meɗen kamɓe kadi woda koɓe maaki ɗum haray ko inchallah. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuhu musidɓe julɓe ka wonirɗon fof yadna haray ko jarrabuye heɓuɗen fatunde oɗo musidɗo men julɗo haray on torama yarlagol yarlanomo fi Allah ene laaɗo en torki Allah subhanahu wa taala nde ɗe wano wayno on haray o taw koye yaafaɓe so ƴettita enen kadi haray on fof kala mo woodi mo o falji e mum min toranike mo yaafuye fi Allah ene laaɗo en torki Allah subhanahu wa taala o yaafano enen kadi bakkaduji men gaɗa o ƴettituɗen allahumma ighfir lahu warham wa afi wa afana kal muzla wa simul khala wa khfir bima yastarjil marad اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jarama fota albarka haray on weltanama haray ko yarlagol fota alaji men torika on yarlagol nani inchallah torama muñagol yarlo yarle jebbile tole alaji en tole alaji en tole haray bappa mabɓe no hewto joni kaka galle mabɓe ɗo wonɗen haray ko kamɓe wondi kadi e ɓeɗo haray gila neeɓi inchallah haray tigi tigi on ko ni woni ko fewdori haray hiɗon tora muñagol yarlo on fof moɗon ka woni ɗo wo ka woni ɗon inchallah haray ko no woni haray mi hewtina ɗo kadi micro on ka e oustaz Abdoulaye daren siɓe wawayi makude seeɗa e fi oustaz Sherifa haray hinoɓe ɗo inchallah haray salmine jama assalamu aleykum warahmatullah haray jama fof yamirama yarlagol muño oustaz Sherif haray ko neɗɗo kaɗo diina neɗɗo joguitiɗo diina kan e julɓe ɓen en torike Allah tabaraka wa taala yo Allah yurmoɓe yaafo yo Allah o yewtanɓe nadoɓe aljanna nen kadi Allah arsuɗen gollugol ko moƴƴi ko nadira en sabu ɗum aljanna awa haray ko ɗum gueli ɗon ko oustaz Abdoulaye maki kon haray on torama muñagol yarlo on fof moɗon ka wonirɗo wo ko wonirɗon hiɗon tora kadi waɗangol ɓe du'aw inchallah haray ko no woniri haray tigi tigi on ko ɗum ɗo woni ko nelda ɗen haray no yurmi fota noon haray ko wakkilagol ndara tigi tigi on haray no yurmi fota noon haray no yurmi fota inchallah haray mi feƴƴina ɗo kadi mako on e oustaz Tayyibou Ba hiɓe hewti joni ma salmine musidɓe ɓen ka lawol kisal oustaz Tayyib nam assalamu aleykum warahmatullahi haray musidɓe men ka lawol kisal nam salmini on jebbile oustaz jebbile oustaz jebbile nam oustaz haray min salmini on inchallah uskaɗo ko waɗɗo gurdam fotida nam no won jebbile benani oustaz jebbile oustaz jebbile Allah on fena yafoɓe yafoɗaɓe yafaɓe julɓe yafo enen kadi so ƴettita haray koen prépare ko men kon enen kadi haray wano gelliɗon noon on tini oustaz en ɓe wawali makude saabu mojjugol maɓɓe ngol kono haray tigui tigui on ɗum ɗo ko no woniri haray koko tora ɗon kon inchallah haray koyon andu ko ni woni ko fewdori haray jebbile yo Allah on fewna e yafoɓe sabru inchallah assalamu aleykum oustaz inchallah wonande to yiɓe nder to sal wonande nam inchallah min salmini lawol kisal haray meɗen ganini ka wofa to o waɗi ga donc ka suuma e ɗo mi waddi émission ji 4 ko yowiti e l'islam
ɗum mbimi andi Oustaz Chérif ko jokki ko jangol e jannugol e wajagol ko misal karmo koɓɓe ɗiɗi fou ko wakkilare ɗaɓɓugol halal ka peewal ka kulol Allah ka noddangol Allah subhanahu wa taala ara men torike lawol kisal yimɓe heɗitotoɓe lawol kisal e média islamique on fof à travers le monde entier men torike ɓe fof yallagol inchallah koyne wadde no émission ji yaafe oustaz yaafe Allah ala ko wawata ko yaafe oustaz jebbile muño ɗon yaafo ɗon yarde ɗon inchallah ko inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko non woniri ko laatori haray tigui tigui on musidɓe men ɓen e nder monde on ɓe jenti on inchallah sino woodi ko wawɗon makude seeɗa e fi koko heɓuɗen ɗo inchallah tigui tigui on salamu aleykum tout le monde ɗon kono ɗo on tigui tigui ɗum ɗo no dépassé en fof inchallah ko non woniri min ko Mamadou Tari Sow makete inchallah suumaye fof min e Oustaz Chérif Oustaz Taïbou chaque vendredi fayde presque min waɗa no bayano ɗum ɓe diffuse ka radio ɗuma internet ka internet radio Amérique inchallah ono woniri tigui tigui on Oustaz Chérif ko neɗɗo tinniɗo fe affaire islam Oustaz Chérif ko neɗɗo daraniɗo islam ko neɗɗo mo tawata amana kala koni affaire islam en toriki Allah subhanahu wa taala Allah yaafa ɓe nata ɓe aljanna o accepte ɓe e aljanna makko ɓuuɗo towde enen kadi yaafo on so ƴettite awa inchallah ɗono yurmi yaafe on jarama fota haray min weltanike on min jarni on fota yo allahu on fewna en yaafoɓe yaafoɗa ɓe yaafaɓe julɓe haray on weltanama sage ɗo wawi hewde toon salminum jama o inchallah nani nam so wawi kalmande ɓe sonnaɓe ɓawɗo seeɗa ok télé moon ino eɓe télé ɗo senore télé ɗo ko janggana koɓe maɓɓe woni toon joni noon ɓuuri yon towi so wawi kalmande seeɗa ok inchallah ɗina télé gon waleykum ay seeno dara so wawi kalmude seeɗa senore awa inchallah nam haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko no woniri haray ko ɗum woni ko laati haray karama koɓe men ɓen ɓe buyi e maɓɓe yiɓe ɗo haray tigui tigui on haray ko ni woni ko fewdori haray ɗo honno hayno ɗo karama koɓe men ɓe buyi maɓɓe hiɓe ɗo inchallah haray on torama muñagol yarlo haray no yurmi fota haray tigui tigui on karama koɓe men ɓen buyi no hewti fewdo ɗo hiɓe hirodirede haray tigui tigui on iɗe wawi hattude ɗo taw haray on faami inchallah haray on faami tigui tigui on ko no woniri haray on torama muñagol yarlo muño du'anoɓe habbito ko monkon inchallah haray miɗo feƴƴinde ɗo honno haray Oustaz Ibrahima haray ni jonna on micro lawol kisal on woɗa ko mako ɗon e fi Oustaz Chérif inchallah nam haray ɓe jenti assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray ɗo fayda ɗuɗa ko wonti heydintina ɗo fi Oustaz Chérif ko jama o geeli fi maɓɓe ko tugalal janal woni ko fuuti en ɗo haray ɗum ɗo si waɗiri ni ko ɓay tun ko Allah subhanahu wa taala muuyi o ko ɗum ɗon wonta haray ɗen jaɓi muuyago Allah ngol ɗe weltori haray Allah subhanahu wa taala yaafoɓe kamɓe Oustaz Chérif naadaɓe aljanna enen kay nde wani en ni taw koye yaafaɓe haray ko tugalal janal woni ko fuuti en ɗo ɗum ɗo wonande gueliɓe ɓe nanɓe fi maɓɓe ɗon haray ko neɗɗo makko baajo nafuɗo ɓe guure mum nafi jama on fof haray ɓeɗo fuutike en hannde inna lillahi wa inna ilayhi rajiun haray fayde commentaire ala ko faɗen fiitelema ɗum salamu aleykum wa rahmatullahi waleykum salam wa rahmatullah Oustaz Ibrahima haray mi weltani kam min jarni on fota
yo Allah subhanahu wa ta'ala on yaafuɓe yarlo yaafuɗaɓe yaafaɓe julɓe o yaafo en enen kadi si o ƴettita haray mi weltani kam fota on jarama yo Allah on yoɓo on ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray meɗen tori on kadi yaafagol babe moɗon gila babe mum feƴƴini en tintidali haray ɓayru fewɗo ɗum ɗo no fewnditi yo Allah on fewno yaafoɓe yaafuɗaɓe yaafaɓe julɓe kamɓe kadi yaafoɗaɓe yaafaɓe julɓe yaafo en enen kadi so ƴettita allahumma ighfir lahum warhamhum wa aqim jam waqsilhum bil ma'i wa salji wal barad wa naqqi min az-zunubi wal khataya kama naqata as-sawba al abyad min ad-danas allahumma salli ala sayyidina muhammad sallim haray inchallah haray weltanama jarnama fota inchallah haray ko ɗum woni ko geli ɗon ɓayɗon geli ko fewndi kon haray ɓe makoɗe ko janggo ka fana wona wattinede ɓe maki yandi fi Allah kala hiwrodiraɓe voilà ko muññagol lani ko muññagol nalata kay ko muññagol lani inchallah haray Inshallah.